Zdravo ljudi, dobrodošli još jedan video, znači vam pokazati kako da najlakše ubijete Ender Dragona. Fora je da uradite to ovako, napravite ovako kao krug neki i sad ostavite ovo otvoreno ovdje, ostavite tako, znači napravit ćemo ovog snježnog golema, kako god se zove, snježka. I sada fora je da uzmete, nađete sve ove. Ovako inače imate beskonačno ovih snowballs i onda sa njima kad gađate ovog Ender Dragona možete ga povrediti i možete uništiti ove Ender kristale s njima. To je lako, sad ću probam. I da, snowball kad udari Ender Dragona radi isto damage kao kao luk i strela kad udare, tako da, moram prestati to govorim. Još nisam bio kod zubara, zato ne mogu tako lepo pričam. Jebati telefon, ti imam telefon! Okej, neću još jedan budemo. Okej, idemo da probamo ovo. Pokazat ću vam koliko radi i koliko, u stvari ne mogu vam pokažiti koliko rade luk i strela. Mislim da rade malo više, ali ovako brže bacate, tako da je lakše mnogo i preći ubiti. Evo, da vidimo, gdje je ovo? Izgleda se zaglavio tamo negdje. Ok, znači možete pogoditi ove Ender kristale, idemo i... Ok. Nisam se navikao s ovima da gađim, tako da... Da, mora prestanem. Ok, dođi vam. Dođi vam. Ok, ajde, dođi. Boji nas se, da, ali nema, ja sam pro, pa to je zato sam mene boji. Zašto sam odi tamo negdje u daljinu i zastane, tako leti? Vjerojatno peva neku pesmu, se zaglavilo u glavu. Vjerojatno, da. Ok. Da vidimo, idemo. Parkour. Ok. Ok, dođi vamo. Jebem ti više, koliko ima ovdje rupa. Tako. Sad se čini kako sve kao da ne radi ništa. Još sam ga samo jednom pogodio, mora više puta. Dobro? Sad kad ide... Ne, to da bacam. Tako. Ali se njemu napuni zato što imaju svi ovi... Zato što su tu svi ovi Ender kristali pa ga healuju, ali ovako bi ga ubili. Tako da, to bi bilo to za današnji video. Ako vam se sviđaju moji videi, onda like i subscribe-ite. I da, šerujte isto i da, moram da idem da se javim na telefon. Zato što ću poludiva klastija, zvonim materijalno.